Welcome to Ngobo 20 Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 20 Shop iChannel. We are here at FNB Stadium. Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 1. Puthu unjani? Mapoloma Kwamba kahle baba. ayimfethu cishe kwabheda uhlelo selibuyiswe ikhona nje ukuthi sesizwa eziqhamuke emhlathuzi ukuthi cha hayi le part bese ispoilwe yiShips cha nangale omakhelwane cha shutha makhelwane shutha hayi iChiefs vele yawuthela umhlabathi ekhekini. bafo yazi diwena nisinikezeka kamnandi ngakhona u3 point kwidabi yokuqala 3-0 futhi. ewe ehamba manje lena yona beyibalo yabona la 3-0 because kwangakala ukuzwe yabona le bibaleka ucabanga nje manje sithi iPirates iwinile iSundowns idrawile bokuzoba mnandi kanjani ewe bafo ingakho sithi no masibuyela nje kwidabi asibonge idabi bemnandi kakhulu bafu okokuqala sibonge attendance yabalandeli bephuma all out bokhona nje abafowethu bebebuya eNigeria bethatha ama flight bokhona abanye bebebuya eGermany mfowethu ama-parliament abevalile oku Western Westgate bokuyisonto namhlanje nabafundisi bakhetha ukwavala amasonto inkonzo yeyaphela ngabo 10 namhlanje each and everyone befuna ukubona le dabi ukuthi iyozala nkomoni ngoba kumele kugcineni uphela umdlalo babona ukuthi ephe goba uphondo ngicabanga ukuthi uma elite Chiefs bemebheka lesasikhathi abasheshe bazithatha inqumo baye basho bathi ayisokuphelile ngaParis kodwa istabon seParis leke efomini enze sure ukuthi cha I will never give up although sebeshaya igoli awuthi sibuye equalize bese ngibuye bafu ngithi bakhona iprediction ebengingayenza nje kwamanye abafowethu ngathi namhlanje game namhlanje ngibona 1-0 and lelo goli lizokolwa uApolice bese nje kuphele kanjalo ngibe buhlungu ke bafo ngoba iprediction yami yenzekile uApolice ukolile igoli kwathiwa allowed offside that's why nje yabona ke la offside igcineke sengikhipha ke kwiprediction yami ukuthi awu nali ke le goli ebengiliboniswe abakithi kodwa ke sothi bafo ibhola linjalo kumele siaccept into esengayicela nemessage engayithumela kubadlali beParis never give up guys push until to the end our last game bafo njengamanje ngizosuka la FNB ngizawuthenga ichampagne manje ngizoyifaka efridgini ngizobe ngilungiselela ukuthi siya eRoyal Mafokeng eRoyal Mafokeng kulapho engagcina ukucelebrate iPremier League ngolesi Manyathela uyabona ke masayovala le ukhona okuzakwenzeka bafu ingakho ke ichampagne yami kumele ivive efridgini kumele ivive efridgini ngoba khona okuzayo siyabonga kakhulu bafo all the best asithembe ukuthi ichampagne leyo izophuzwa ngelanga lokugcina last game yethu sizowashaya ama-champions amabhakaniya bathanda Danke, Butcher.